Yes, ngira ngo murababona aba n'abakinnyi ba Al Hilal imbere yo kwinjira muri vestiaire babanje kuza kureba ikibuga uko kimeze bakompara n'ibyo bakiniraho. Ngira ngo ni media n'abashinzwe media, reba ibikoresho bro, reba ibikoresho ubona na ama equipe aba yaradusize cyane, aba yaradusize. Emi ahindukize kamera yerekane abanyerekere abakoci babo bagenda baganira gake gake bibaza bati iki kibuga ni bwuko kira, iki kibuga ni bwuko ki, ese abakinnyi bacu baragifitinga kuko ni equipe izenguruka ahantu hose. Nk'ubu yamaze kugera mu matsinda aho za Mamelodi igiye kuzituzanira hano ku Mahoro, igiye gukirana nta mufana, mbese navuga ngo ifite inaha Inyarugenge, ariko equipe nizo zishakira abafana. Reka turebe ku munsi wabo wa mbere bagiye guhura na AS do Kigali, nayo idafite abakunzi benshi, mbese navuga ko nta bakunzi AS do Kigali ifite hano mu Rwanda, ariko abakunzi ba Ruhago bafite amatsiko yo kureba imikinire y'ino equipe. Ariyo mpamvu navuga ngo nubwo ari ku munsi wo kuwa mbere bashobora kuza kuboneka abasportifu. Ni match iri butangire ku isaha 12, abantu bafite amatsiko yo kureba uko ino equipe ya Al Hilal ikina. Navuga ngo abantu bashobora kuza kuboneka, ariko hakurya aho abafana baba bari hari akapa kamwe kabo gusa kariho ikirango cya equipe ndetse n'idarapo ry'u Rwanda, munsi hakabaho idarapo rya Sudani. Navuga nese tujya tubona nka za piramide yo zaje inaha mu Rwanda, hari igihe ubona zarashatse abafana baza kuzisigikira. Bafite urugendo rwo kuzakina imikino 16 yose. Se navuga ngo bazakina nta bafana cyangwa nabo bazarokirita bamwe mu bafana, cyangwa se nabo bazakina neza bishakire abafana, cyane ko equipe nyinshi za Nyarugenge zirimo zirawaya zitari mu bihe byiza cyane. Biragoye rero kuba twamenya amazina y'abakinnyi kuko abenshi na Abarabu n'ururi musanga ari abantu bakomeye ku muco wabo, uramubwira icyongereza akakureba mu maso kabisa. Ariko bafite equipe nziza kabisa, equipe y'abasore, equipe ifite staff iremereye. Niyo mpamvu rero nka Rwanda Magazine ndetse na EM Sport tugiye kubakurikiranira uno mukino akantu kose, highlight nziza muri buze kuyibona hano, ubusesenguzi ku bakunzi ba football muri buze kububona hano, nitugirirwa n'ubuntu turi buze kubaza bamwe mu bakunzi ba Ruhago ko turacyari mu cyumweru cya derby, tubabaze ibisigisigi derby isize. Dore abangaba n'abashinzwe fitness mu ikipe ya Al Hilal, urababona kabisa n'abasore ntiwabagereranya n'abinaha Inyarugenge. Usanga ushinzwe fitness coach ari umwe, ariko hano urababona ni babiri. Ni umukoci mukuru ndetse n'umwungirije. Uyu wambaye ikabutura ni coach wungirije, uriya wambaye training y'ubururu hejuru ndetse n'umukara niwe mutoza mukuru. Navuga ngo kuno bahagaze ari bane gutya, haraburamo abatoza b'abanyezamu, squad coaching staff ikaba iruze. Bagenda bareba hano, haracyarimo ikirere gishobora kuza guhinduka, akavura kakagwa. Urabona ikirere kabisa, imvura igiye kumanuka ari nyinshi cyane, ari nyinshi. Reka turebe niba wenda bitaza gukoma inkokora muri uno mukino, niba uri bube cyangwa se ishobora kuza kuba nyinshi ugasubikwa. Ariko tugiye kubona match iryoshye cyane, ubona bagenda baganira mu cyarabo kishi, baca amarenga bavuga bati iki kibuga turaza kukibasha. Reka rero tuberekeye ko amakipe yasesekeye hano kuri Kigali Pele Stadium. Duhere kuri equipe ya Al Hilal, dukurikizeho AS do Kigali. Ibindi byose uri buze kubisanga hano kuri Rwanda Magazine ndetse na EM Sport. Nshimire Emi harya kuri Instagram witwa ndiko gukundesha Bright bagende kuri Instagram bamukunde cyane, niwe uburi inyuma y'aya mashusho meza cyane. Ndi Wizi, reka tubakurikiranire ino match ya AS do Kigali ndetse na Al Hilal.
La Gloire Trading Limited yo ntikwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze uzarebaho amakaro yayo yubatse ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha inyubako zanyu rero nimuziha agaciro mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye adacuya indahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidité dusanga mu gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price. Umaze iminsi wibaza ahantu hizewe wajyana imodoka yawe ikongera ikamera neza nk'ivuye ku ruganda. Junior Auto Clinic Limited ni garage rigezweho riri mu ya mbere mu Rwanda. Dukora ubukanishi rusange, tugakora boîte de vitesse, diagnostic, aho twifashisha imashini scanner zigezweho. Dukora amashanyarazi y'imodoka, suspension, turagorora tukanatera n'amarangi bikaza kwabyo, tukanashyira amatara n'amapine ku murongo hamwe n'ibindi byinshi. Iwacu twakira imodoka zose, zaba izinywa karibira, hybrid hamwe na full electric. Ese waruzi ko burya za pièces de rechange zidapfa kuboneka ino, tuzigutumira zibwota amasimbi zikaza mu gihe cyihuse cyane utarinze gutegereza. Ntabwo tuvura imodoka byonyine, tunigisha ubukanishi, aho ishuri ryacu ritanga impamyabumenyi buri mezi 6. Turi garage ryemewe n'inzego zose. Ushaka kutugana duherereye i Musanze hepfo ya gare urenze kuri controle technique nyuma ya Mars Hotel neza ku ruhande ruriho ikaragiro. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783 03 161. Ikosora ikinyobwa gikoze mu bukina tangawizi n'ibindi bimera nyarwanda bifite umumaro ku buzima. Iki kinyobwa kiri muri kanete nziza cyane y'icyatsi yanditseho Ikosora. Unywe Ikosora hehe na stress n'umunaniro. Kubashaka kurangura ahantu hose baranguza ibinyobwa bya rikeri murahasanga Ikosora. Ni muduhamagare kuri 0783 91 261 tubazanira Ikosora. Inywera Ikosora ucukuri na stress. Karushi Ikosora ikozwe mu bimera by'umwimerere.